Yakov Dmitriyev. Dalıp kibirdeğer hayatın dağını. Ağırlı defter değil. Bilingi durgudan Yakov Dmitriyev bastan Ayşe Moduryev 6 meiste hayat. Tüdü mergire üçügeyden Heribeyin esküdün eğinin yetiger heccar bollağıda onun adın batılları kadar kolubura ten köldürüğüne oluqtağıda kuduna Bastakadın erge bit batur budan barista at bolar. Onunla ol kemge otar bu damno 30 sekünde ergeye düştüler. Bu otar startarı doğunun geçtiği bollağıda Yakov Dmitriyev, onun Ayşe Batuyev 2. sübbü salağıqa kıhın edilibut Jevmalar gürahtiyedigar batıldır anyulara den oğlumna kıttan turar dağıttar kebeyi huğuttan Yakov Dmitriyev onun eteyinde eşe buduğuna dügar kıtta açar oğutlar barbarlara kebeyi huğuttan onunla Ayşe Batuyev üye bülüğü tabandıdan adıttan bir büyüdü bolla. Одна минута прошла. Ondan sayınganға törkekçinin bollakka bu ıy sağlığında kebeyi huğugar üçe teyge ödü buğdan. Oğlumna Yakov. O kerge Ayşe Batuyev sergiyenin bilgi barı görümü tonuna bu kimüydeğer ihi çok barda küyler ondan o targıdıgar ihi ödüz nasıl beğen belaktan niye kırdınlarda. Onun tügüyle kaldı. 30 секунд осталось. Yakov Dmitriyev Yakov Dmitriyev 35 sergiyle orada. 15 sekünde kaldı. 15 секунд осталось. Ayşe Batuyev. Finişte kurmak olduran. Sergey Melekçiler'de alacak kaldı. Stop! Ayşe Batuyev. İkinci bölümün tümükterde. Gün işte değil mi? Рустам Наговицын проводит Якутск. Рустам Наговицын. Он Алексей Сазонов. Алексей Сазонов. Mana degara tugar kıttara bodur tağıdı bildi bir de. Ama yok ya Nikolay Matananov. Tahta talı çata. Baremi bekedim bilen bodur kod. Terakhtihin yine eçi yılan. Dengan jutaan ketua penjara Kasamuda olumda rejim bölüdünen bu biyaka üç atborusunu sümedir kürakka 5 meiste olbun orta kalımıttan Alexey Sazonov belemin kırdarın gelen kırtığını lahacarıttan bihigi astanabut adı Volga niye dügün etugar silahtarı açardı oğutlar adam kararçılıktan dolguyan o dolguyu sol kılıp kıdış dayanı bıraktı Среднеколымский улус. 1 минута kaldı. Напоминаю, он является пятикратным чемпионом России по северному многоборью. Буквально недавно он узнал, что он станет участником игр ТГН, так как Николай Матананов из-за травмы вынужден пропустить эти игры ТГН 2024 года. Около 30 секунд осталось Дилустану Наговицыну. Равномерным темпом он идет. 15 секунда. Dere finish 40 kaldı. Esse. Чуть-чуть не Tas Бодурга досырдысты әмеләхтен қайын. Готовится Алексей Воровский. С левой стороны, с правой стороны Владимир Шалогунов. Я пока снимаю Алексея Воровского. Алексей Воровский очень хорошо делает этот вид упражнения. Якутская вертушка. Bilge mi alunnya küske de sürpüden olgu da çayan eklenince sürpüyü salatı gönga kıttığını batara olarak bilgin Вячеслав Дьяконов на Муспилу в течение 2 минут он Astana сделал
Kolumran adda sizi üstü gülüs görünger. Kayta kutu güçü verdik eben. Bronze medal kayına bulunay. Onda Erikes battagan ediyek kahıp. Battagan ömür ediyek kahıp. Зачек двух пар. Алексей Иванов и Евгений Шалгонов. Алексей Егор Филиппов победен турда. крутится намного быстрее. Цвет алый – это цвет победы день. Bir minüte kala. Yine o kemiğe. Минута осталась. Спортсмены крутятся в течение 2 минут. Этот вид требует от спортсменов ловкости, координации. Иван Соломонов. Эрчие. Onda Внутренние мышцы, руки, Vladimir Solomon пальцы. B'de sürüde oto gelişi. Başka hatta kudu kesilini bildirip. Oto çıkıyor kala. 30 секунд осталось. Onda buluruğunu bugün ederim pollakına. Владимир Шалгонов, верхнеанглийский улус. 3 batır kıttı bu da. Vladimir Şologonov. Aykal Bütaysa. Onda Aysel Batu'yu. 10 секунд kala. 10 секунд осталось. О, Алексей Ивановский упал. Чуть-чуть не дошел до 2 минут. Jara Batır'dır bıdıgar. Beylerin oluk kaldırıstırıl erkeğlerde ota. Tanrı verir ha. Jara С Batır. правой стороны Артем Дьяконов, Кобельский улус. Слева Николай Обоев, Нюрбинский улус. Но пока я снимаю Артема Дьяконова, он несколько раз превышал Jara Batır erkeğin 70 ağlanatlar. раз вертушек. Okurduk kullanatın. Biyiten, ungat tügel. И как видите, он Nikolay Aboyev, Nurboy Nurguna. экономично. İki deyince Sülpen Allah. Kırılgar, sahamlı boyutlu çok bakırınlar bağları bitten. Uduk naktık zarptaran ağalan. İki deyince Sülpen bir Allah'tan besleyen kere var bu da. Hatta 10 атаргалы 3 бронза медаль кайында Артем болар. Дьяконов самый молодой участник 2004 года. В этом году ему исполнилось или исполнится 20 лет. Жакыжык сахамны горта Олус сенасты көрүнден бәді күнтен күн сайдан. А самый возрастной 1990 года Юлустан Наговицын. Артем Дьяконов на 14 лет младше Юлустана Наговицына. И в прошлом году он уже был участником игр Дагына. У него это второе участие, уже возмужал академически. Артем Дьяконов. Рейтинг боевиков. С этой стороны крутится Николай Обоев. Бодугай тугар будёвская буда. Олоню игар. Уйдаловод. Иван Баркович Бельгийская клубана. Один тебе напала. 30 секунд осталось. Я молотар. Aga niyaktıran nada. Tohunu dehe niyaktıran nada. Onda bunları istediğini yaptı. Отстали. 5 секунд напала. 15 секунд остается. Benim Ali İsteyse baktı bunda değil. Kalağı düştüğünü bir baktı. Артем Дьяконов продолжает. Стоп! Это заслужен Артем Дьяконов. Николай Абоев. Готовится Тимофей Большаков справа и Павел Друзянов, Чероптинский улус. Старттан айтылынды. Сейчас на ваших экранах Тимофей Большаков, Сунтарский улус. Тимофей Большаков Окурдук Байбол недавно Друзянов. английский выиграл Яна Тимофей многоборье. Большаков тәркиелерін көртаққана қайтағара. Байбол кені арый тәтімді ақырдық көшті. Байбол Друзяновын 9 томтар ойнуларын 2 түгілі Абдул кыйла олар. Абсолютно кыйлаға 19 томтар ойнуларғар. Чырыпчы бұғығар. Бойға 500 түйінча. Бөлін аңара. Харчаны намно қалан тұран. 14-15 июня в селе Черопча выиграл соревнование Тогус Томтор, заработав при этом 500 000 рублей.
Jere minüde bolla. Onda miyite kangaset tüger. Timofey Barışakov belki hecerin künübüt. Timofey Barışakov bu bilgin 4 yıllık bolar. İdeyine sağa serin hastagan uluğun gıdarı ıkısayı bəstə. Kalabora amma abaqadıgar tülü 8 klas kalanını verilir. Anton 7 klastan sabahta idin tehlike 30 günde kaldı. İdeyine korku verilir. Çırakçıga studiyenti varar. Ona çırakçıdağı bisküvitini institutu bitiren bana sontar oluğuna diyen sontar adı solun bilgin kemişki hüccet. 15 günde kaldı. Şafiye Başçık'a demek 500 kıyınçanı bu Bilil Badır'dan olan tıra. Bu olatları biliştiren kalbadıklara namlu 1 milyon dolar. Время! Зря оба полностью отработали 2 минуты. Jara Baybal Duruzyanov kavra Cevabeye Barışovkov'ka mahtanamut ödüz nasıl tövün belirteyken. Готовится Борис Движков. Ondan Английский луз. startı bir kadirinde Boris Dishkov, İgen Alexey Sokolov sağladılar. Bu olatları ürün çören turamut balqayın görüyor kayın toylargen olatlar denetnakta gergerler. İki. Boris Dishkov bu yıl Kerapçı uluğugar ödülübüt Sakar Respublika'dan Sakamdagor'dan çempionatıgar hatta 10 geletten veya yağın aktarga Mugutul kıyılak bobuda. Onda bastan Sakar Respublika'dan Sakamdagor'dan sportun mastara. Hanga bir oluğu hücar mastara ehli gidiyor. İçerinde ikili günler Hakatça anneoların Mugutul kıyılağa onda birihinin süstü teyinçinin bıda Anton Kötüder Sılıgar Timofey Barışakov baran Крутится Hakatça Алексей birihinin Соколов, bıdıgar Сантарский Ol луз. sılga kineyaka Yivani bir bitire Adı Boris Dishkov kırdık kırıyırdı Jere 1 milyon oldu Минута прошла. Anton Alexey Sokolov Осталось еще hatta 10 kili aktargıdığı İki deyince Şilbekki Hıllaka Sakamda uğradıgar Respublika Şempionatıgar Emeği Mugutur kıyılak olan Sakar Respublika'dan Sakamda uğradan Samay eder mastara Eğen yegitiger Sontar oluğundan Yegi okulak diyeceğim 13 günde kaldı Jere Boris olatları Sağdan ıldan verirler Dishkov Tihalı kendilerde Esrarı Sürber günde 15 günde kaldı Alexey Sokolov birine bir nada Büdehik görüm Büdehik bağdır bu до Bastık волнения köprülü bir у dalga alta спортсменов много. Несколько спортсменов Esser adımı не дошли до окончания 2 минут, упали среди времени. Dereçede oraya kurduk Алексей Alexey Соколов Sokolov полностью отработал. Целует помост.